ke nemeya yasemzinyathi District Municipality ubaba PMS Ngubane. Baba Ngubane, asikubingelele baba usitshele kuba ubona kanjani umcimbi womkhosi womhlanga wonyaka ka40 kusukela ngonyaka ka1984 umdlokombane ehambisana ke nendlovukazi uMantombi bewuvuselela ngalowo nyaka. Ngabe ubona kanjani kulonyaka? Ubona izinga lokuqhubeka halala mdlokombane halala ndlovukazi mhlanenkosi halala uNkulunkulu kaZulu oselele ekade lisize lisekele mdlokombane halala sibongela salakusela isilo esibeze esikalweni isilo uMthizulu kaZolithini imvulamithi yamakhosi ukubona abantu abangaka umcimbi lokuqalile imvamisa kuye kube intombi seyiphelile ngalesikhathi kodwa ngendlela esizibona intombi ihleleke ngazo ngendlela esibona intokozo abantu sobe ingenile intombi ingenile iyabonakala ukuthi uma ingayekho intombi ingena ngale ndlela ngafake kulo mcimbi uqala ngolwesihlanu bese kuthi-ke usebenze kanteke ngalolu suku ngoba uma ubheka usuku lwangalamhlanje usekuletha umhlanga ukuthi kusasa lafeke ukuba seliyaphethwa kodwa uma ubheka nje ukufika kweyintombi ngendlela ezingayo hayi khona namhlanje sibonile futhi khona leyinsizwa eyincane kuthiwe yisilo silaphana esandwane lapho isilo sikhona kwabemakhosi aphumuleyo lapho sikhona kulembe nawonke amababewe kanjalo futhi lapho indlovukazi ikhona iphumule kwezindlovukazi nalapho uNdunankulu wesilo noZulu umntwana kaThindane cabanga ukuthi bayaphuphuma intokozo uma bebona amabutho bebona intombi zingangoZulu emakheni. Sabanga baba Mmele. Siyathokoza.